Atongere babero banjori nyuma yayo kwathukana nende ni barombete ayuthi batatumiro buthuku kenda kwarania kana kwithio BCs cia county kiri maandamano yaria yakubangwa ya kureana na kawira Mwangaza kuruba bwite mero itakulukira thine iria kuoneka kaiteneka kumotia thine tura na thiri na bwite amero babati ukiriria na wetera wa Muribokoti Mukiri Mitheka aina ntetoi Kianjuri Nteke kiragia ciathulire na utongerie bwa mukaririete Linus Kadera ibatiumiritie na kuromba Meru batika ithie nthi ya obongwa na ukinyangarie twara Meru rarithirite rina iteyo kuma Kenya ukulukira maandamano yaraya itite na mbere yotindika gavana Kawira Mwangaza ebeletine Meru ni etu twinde tubarabariku itwene Meru te antu basiasaki Meru ina Kristo Meru ina kurobanjuri Meru na manto tofauti. Kwa hivyo lazima tukae pamoja kama wa Meru. Tulizane maswali. Nini lienda mbaya? Ni nini tunafaa tufanye? Ndio kila kitu isimame kwa laini yake. Batu atogetekereria tolea Meru. The sitting governor Kawira Mwangaza. The sitting governor, Kawira Mwangaza. Yes. The deputy governor, Imutuma. That's the position. Na tutumba kuga tujuke Mutuma tumwekera Kawira ali. This is not possible. Kinya sheria ya mthiguru itegubitikiria. Protest iji kuthithwa aja area yetu ya Meru. Siasa lakini itasaidia nani? Italeta manufaa gani? Twaathiria Meru wana siasa. Ute Meru inge tutie tweta kuona. Tuteta kuromba Meru inge kire aturi. Na tonjia Meru. No batu twamiukiria, batu ta colonizwa ne achungu, ndu atugira wana siasa eruari. No ntubo woti bwetu pake kwenda ukolonize Meru na chiacha chio kura yetu niye mwandikite na noe ya mubuta 2027 yeginya akurubai baetete atongeria kathumba baraba kolotera kiara ntetone Kadhuri twatwire tumweteketie Meru eburu lakini kuma tariki 20 vaena mujumbe wa imment nibo bari kinyonga kia Meru na turetekerie ni Kadhuri harawire mbeca cia Meru atesa inakenda cio tethia Meru nende Kadhuri wakitha niko kurwanga na Kawira ri niko kurwa na nchiarwa cia Meru ukurwa maendeleo ya Meru ni mbino ntu ne Meru bakuthani eterege senate nontu itogwichie Burundi ne urari muntu maendeleo ne nasumira umire kurwa na muronyo kwe nontu Kawira no imenti na oro imenti na rendekere are chairman wa MPs pa Meru bonthe ayo kukia mwana omwe ya kiranda no mware kamongo na gethe na kia makia ko ibara bakufadhili athukia ba Meru tibo twabutumirite bunge bitu chokeni mbia cienu maende bureke kunyakia na betu benu bathire cukuru bato turambere yetu ni betu butumira na bato turana benu matumo bayandwene benu barende ciaome mwana ntu athinga gethira wowe no kwendete tara 2027 ulwame bwerana na Kawira Meru no ntu tuna iguna itukurukonda boboya muruteri Meru ngugi kwetha no qualify ndene Meru wa the Meru lakini tethai itarite ya kuri rwiromba rya kintu kimbithira yotumika muno maandamanoni ya baraba unenkera mbeca bwana ngora mbeca rie ni cio baturiana bwende bethe baimbere yenu no ntontura maandamano yandame ya ethia police post example nto mawa yonto maandamano turona ngubo tuona Meru mwabongwa beka rekondi babu ethinyaga baine ndunte twere tibui anto babo bore abo andamana ibaturiana bombere na nkendo wira ngavana ni Kawira Mwangaza na mutuma no ni deputy governor utebira changia mwanka 2027 kana ura koti ekamua koti bure kamua twabwitira na kire atongeria bonthe ba county ya Meru tuchokanire ni nontu Meru ethuka tukathuka twinde tuyine rwimbo rumwe rwa gutethia Meru governor no nturi ofisine andikiaga no nturi ofisine ana bani baku bonthe ningirenge choka nkiliba tori amo tukunda rwero
nikenda mwana Meru one etuire awe reke inandwa bora kweya 2027 bora kwa tuboringanira pome twabonyakia ito tunakura. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.